Starting. 1, 2, 3. Menteri Rangba Kejela Konrad Kisangma hagas ni thok dieng ula Plie bajba ya ke karkhana pynmih ya ki LED bulb ke badan hawa khana Tura. Kini ke karkhana kadi kepala penyat ya ke GHE Impact Ventures Private Limited berkelayo aru ya ke jing kesha na ke sorkar jela. Haba Plie kini ke projek Menteri Rangba ula ong bakajing sengi kini ke karkhana kadi ke mau jam beningkong hakaban la pynmih boarding ke bakhuj. Ula kintu ya ki pajba bakin pindan kamno ya ki mar bala pynmih hi na laka jong ke jela bakin thup ya ki tenat rekam ke sorkar ki longyeng longsem bat kiwe kenang bakan pinslur ya ki try nong singkam try jela. Actually, youth ni tang macam energy ko ceng nam gepak hamna ceng zakana nam gen. Youth trako ceng busy umat nama jauh de. Youth trako ceng active umat nama jauh de. Ongki cara macam de ang thelai gen. Aru ia maksung ani osa cengai ga yes Meghalaya program ibaca apa cakap. Unikam. anga ia dalu auditorium mo tungkapa jini chadamberam aru chirangan ia auditorium mo tungjat gemap chadamberam nangar ya kata skinga ia nampi kepa dalu government of Meghalaya ni yes Meghalaya program ni benefit kuna simang beraku